Dobar dan, ja sam Elizabeta Končić-Trlek, a ovo je moja knjiga Pošta za Li. Tema knjige je pronalaženje potpornja ili oslonca u samome sebi i neodustajanje od svojeg cilja. A za Li, koji je glavni lik ove knjige, to je ne osjećati se loše i ne odustati od crtanja i pisanja, jer je to nešto što njoj daje snagu i što joj veseli. Iako ona baš nije sigurna koliko je to njeno pisanje i crtanje dobro. Ona jednog lijepog sunčanog dana dolazi na jedan brežuljak i tu gubi svoju bilježnicu koja je njoj jako važna. I evo što ona kaže. Nakon gubitka svoje bilježnice, Li uopće više nije bila sigurna postoji li ona uopće u tom prostoru koji je okružuje. Kako zapravo možeš znati da si tu, ako ti to netko ne potvrdi i ako ne vidiš svoj trag? Mislim, kad crtaš vidiš svoj trag, kad pišeš vidiš svoj trag i na miru si samo sa sobom, znaš da si tu. Ne sumnjaš u to. U školi su joj samo rekli da ona treba dosta ponavljati da shvati i zapamti važne stvari, a teta Nada joj je tješila. Nema u tome ništa loše, Li. Repetitio est mater studiorum. Ponavljanje je majka znanja. Tako je Li prihvatila da često mora ponavljati ono što je važno i crtati si one umne mape da si u glavi poveže i zapamti stvari. Nije je to padalo baš jako teško. Voljela je crtati. Jedino što nikako nije mogla samu sebi skicirati i objasniti. Li kaže, dakle, ja se bez svoje bilježnice osjećam kako bi se već osjećao onaj Linus iz stripa o Charlieu Brownu kad bi mu oteli onu njegovu svjetloplavu dekicu, ili kao dragi Kelvin bez Hobbesa. Ne mogu se sad sjetiti drugih potencijalno tužnih likova iz književnosti. Rekli su mi u školi da i ne moram mnogo čitati kad me tako jako muče slova. Mislim, zavrti mi se u glavi kad samo pročitam i onaj lektirni sažetak dijela ili odlomak u čitanci. Ali stripove volim. Oni je onako obojeni, prema meni su mnogo prijateljski raspoloženi. Točka. Mislim, nemam ja ništa protiv te lektirire, ali ipak zna se da u stripu sličice slijede onako jedna po jedna, pristojno i polako. I jasno onda vidiš što je bilo prvo, a što drugo. Ne guraju ti se pred očima te sličice ko one lude rečenice bez slika i nikako da već završe, nego te malo vraćaju opet u prošli red, pa malo bacaju u idući red, kao da su žive. Pa mi u glavi nastane kuršlus, kako to već veli teta Nada kad joj nestane. I zato si sad kad čitam stavljam prst na rečenicu koju čitam, da mi ne izmigolje ispod očiju i ne mičem taj sve prst dok je ne riješim. Točka. Teško je to, ali ne vjeruje onaj koga to nije spopalo. Točka. Dakle, taj Linus bi sigurno bez svoje dekice mogao umrijeti, kao i Kelvin bez Hobbesa. Ja ih razumijem, jer sam i ja godinama imala starog plišanog majmuna, gospodina Mankija, koji se raspao kad smo ga teta i ja napokon odlučile oprati. Točka. I tu teta Nada zatim objašnjava Li što je to posredni objekt i nakon toga Li zaključuje. Dakle, posredni objekt je nešto što te tješi ok je, kao taj moj manki ili dekica ili lutka ili nešto drugo što je tvoje i što te tješi, a ok je. Ok znači da te tješi kad si sama, a ne škodi ti kao hrpa bombona ili nešto drugo što trpaš u usta pa ti je najprije dobro, ali ti je poslije zlo. To zapravo znači da ti taj tvoj objekt pomaže da gradiš za sebe jednu svoju sobu u kojoj ti je dobro. Tako je to objasnila teta Nada. Evo, to je bilo nekoliko odlomaka iz knjige. Ono što bi vam Li rekla na početku je da vjerujete u sebe, da ne odustajete od crtanja, pisanja, od svih aktivnosti u kojima ste kreativni, zbog toga jer su to aktivnosti pomoću kojih možete pronaći svoj identitet, izraziti osjećaje i osjećati se bolje. Na kraju bih zahvalila
lektorici Snježani Babić-Višnjić, Silviji Šesto i posebno Vandi Čižmek koja je napravila ilustracije za ovu knjigu. Dženja, Bog.